byose birihuta ariko kandi kugira ngo bitagusiga no kugenda ukagendana n'umuvuduko TV of course on YouTube. Reka twashimira abagiye babikora mugiye mukora subscribe ndetse munagenda munakora kukazogera kugira ngo makuru yose ajya bageraho. Nabandi mutarabikora mushobora kubwirana mukagenda mubikora byarushaho kuba byiza cyane. Reka mbashimire nizere ko mwese mumeze huze cyane cyane abari mu gihugu cy'u Burundi by'umwihariko hariya i Bujumbura, kandi abari mu Burundi tubihanganisha cyane gukomeza gukomera kuko ubu ngubu inkuru imaze gusohoka mu kanya nuko leta y'u Burundi imaze kwemeza urupfu rwahoze ari president w'u Burundi, uyu ni Pierre Nkurunziza. Ni kwitangazo twasanze ku rukuta rwa Twitter rwa leta y'u Burundi, aho ku rukuta rwa Twitter mu gifaransa byagiraga biti urgent, le gouvernement de la République du Burundi annonce avec une très grande tristesse le décès inopiné de son excellence Pierre Nkurunziza, président de la République du Burundi, survenu à l'hôpital cinquantenaire de Kalousi suite à un arrêt cardiaque son 8 juin 2020. Urumva roko yahitanywe batugenekeje mu kinyarwanda baravuga bati guverinoma y'u Burundi n'akababaro kenshi irabamenyesha urupfu rutunguranye rwa president Pierre Nkurunziza. Ni president wa Repubulika y'u Burundi warurwariye mu bitaro bya Karusi, akaba rero yahitanywe n'umutima ku itariki 8 z'ukwa gatandatu 2020. Byose rero birihuta ariko umuvuduko TV ushobora kugenda ubigufashamo. Ni mu gihe mu minsi yashize mu gihugu cy'u Burundi hagiye haba amatora, mwaramubonye uyu mugabo president w'u Burundi Pierre Nkurunziza arimo agenda ku igare ajya gutora. Abantu bavuga bati byari byo byose uyu muntu uko bigenze kose urabona ko nta kibazo afite, ariko bije kurangira nyine uyu mugabo Pierre Nkurunziza yitabye Imana, ntabwo agihumeka umwuka w'abazima. Ni amakuru yagiye atangazwa buhoro buhoro, bamwe bavuga bati yaba yarwaye icyorezo cya coronavirus, ariko kandi murabona ko itangazo rigaragazwa na guverinoma y'u Burundi ku rubuga rwa Twitter ivuga ko uyu mugabo yahitanywe n'umutima wiwe wahagaze. Rero ntabwo biba byoroshye, ariko bamaze kubona president mushyashya hari mu gihugu cy'u Burundi, ariko kandi twizere ko nabo bakomeje kugenda bihangana kubwo kubura uwahoze ayobora igihugu cyabo. Rero reka dukomeze twihanganisha abantu bari Burundi, Bujumbura n'abandi kubw'urupfu rw'uyu mu president wamaze kwitaba Imana. Ni Pierre Nkurunziza nyine wayoboye igihugu cy'u Burundi mu buryo butandukanye ukagendana n'umuvuduko TV of course on YouTube. Reka twashimira abagiye babikora mugiye mukora subscribe ndetse munagenda munakora kukazogera kugira ngo makuru yose ajya bageraho. Nabandi mutarabikora mushobora kubwirana mukagenda mubikora byarushaho kuba byiza cyane. Reka mbashimire nizere ko mwese mumeze bonbon. Ciao.